Sljedeći se javio Božidar Katić. Gospodine predsjedniče Skupštine, poštovani gradonačelniče, zamjeniče, kolege većnici, poštovani predstavnici naroda. Ono što, kad pogledamo trajanje ove rasprave, bi trebalo da bude neki zaključak, jeste da smo o nečemu što je u ovoj državi potpuna novina, o nečemu što, posle svega što smo preživeli zadnjih ne godina, već desetleća, predstavlja vraćanje prava građanima ove države da odlučuju o tome kako će njihov novac da se troši. Dakle, kad pogledamo trajanje, izgleda da smo se bavili najviše ovom temom. Nismo, nažalost... Hvala, evo ovako, to je, vidite, to je razlika. Tako je, to je razlika, nema potrebe da uspostavljamo bilo kakve druge dijagnoze, razlika je očigledna. Dakle, danas smo imali priliku da slušamo o svemu i svačemu, sve onome što danas zapravo jeste najvažnija tema, a to je da se ovom odlukom građanima na celoj teritoriji grada, dakle i grada i prigradskih naselja i sela, daje mogućnost da na najneposredniji način, a nema bolje demokratije od neposredne demokratije, dakle da na najneposredniji način odlučuju o tome kako će se trošiti njihov novac. I zaista ne mogu da razumem ni jednu jedinu primedbu koja može da se odnosi na to. Osim u slučaju da neko smatra da su naši građani nedorasli, da naši građani nisu u stanju da upravljaju sopstvenim novcem i da upravljaju sopstvenim životima. Mi koji ovu odluku danas predlažemo, verujemo čvrsto da to nije tako. I ovo jeste važan dan. Važan dan ne za ovaj grad, ovo je važan dan za Srbiju. Ovo je dan u kom mi odvajamo iluziju u kojoj živi ova država od stvarnosti koja kaže da svako može da odlučuje o svom novcu. Reću vam kratko jednu sliku, zaista neću se udaljavamo od teme, ali evo ovako. Kratka slika realnosti u kojoj mi živimo jeste svetski poznata balerina, za koju inače niko nije čuo, predsjednik Udruženja baletskih umetnika, čiji inače nije ni član, po imenu Aje Young, doduše ne zove se tako, kupuje kartu kojih inače nema u prodaji, na stanici koja je inače šator, za metro koji inače ne postoji. Tom linijom metroa vozit će se u vozu koji to nije, nego je autobus. To je slika Srbije danas. A ovo što mi danas radimo jeste to kakva Srbija zaista jeste. Ovo jeste vraćanje prava ovom narodu da upravlja svojom sudbinom i svojom državom. Hvala vam, Bog vam dobro dao. Hvala. Da li se još neko javlja? Božidar Katić. Gospodine gradonačelniče, gospodine predsjedniče Skupštine, zamjeniče gradonačelnika, kolege većnici, poštovani narodni predstavnici. Stižemo i do teme korupcije i vidimo da stalno se vraćamo na ovo nekih zadnjih više od pola decenije koliko je na vlasti stranka koja je na vlasti skoro pa svuda sem ovde. Korupcija bila je jedna od glavnih tema. Korupcijom se uglavnom bavila ta stranka i naročito njen predsjednik koji je u međuvremenu postao i predsjednik Republike,
na konferencijama za štampu. Setimo se Karića, setimo se Miškovića, setimo se, hvala gospodine Ivanoviću, tako je, kraduckanja, tako je. Setimo se dakle svih tih velikih tema i velikih priča. Postoji jedini efikasan način da se borite protiv korupcije, a to je da imate efikasnu policiju, da imate efikasno tužilaštvo i nezavisno sudstvo. Postoji li to danas u Srbiji? Ako postoji, onda mogu da kažem da smo mi država koja je izuzetno, čak više nego bilo koja druga, bogata i uređena, pošto koliko ja vidim, za ovih više od pola decenije koliko je SNS na vlasti, još nikog niste osudili ni za kakvu veliku pljačku, ni za kakvu krađu, ni za kakve privatizacije, a to je bila jedna od osnovnih tema kada je cela priča vezana za SNS i krenula. 24 sporne privatizacije su nestale. Tim koji se bavio njima kad je stigao do kraja je nestao. Grandiozno hapšenje Miškovića kome ćemo sad svi zajedno iz budžeta plaćati to što se dešavalo. Karić, za kog je pravo čudo da je postupak zastario, kako reče tada još uvek premijer, a kasnije predsednik, Karić može da se vrati jedino u zatvor. Neki mesec dana kasnije on se vratio da drži govor na mitingu podrške Aleksandru Vučiću. Dakle, korupcija jeste jedna od ključnih tema u našem društvu i korupcija jeste nešto što mora da se izleči. Početak tog lečenja može da bude i 4. marta, kako ovde, tako i na nekim drugim mestima. Samo par stvari, jako mnogo se pričalo ovde i nisam siguran da smo stigli do kraja sa tom temom oko postrojenja za preradu otpadnih voda. U svom prvom obraćanju spominjao sam metro. I nije to strašno što Beograd nema metro, nije on jedina prestonica u Evropi koja nema metro, nema ga ni Tirana, na primer. Nema ga ni Sarajevo. Ali je Beograd jedina prestonica. Pričamo o postrojenju za preradu otpadnih voda. Ako postoji mogućnost da završim rečenicu, možda vam bude jasno. Sumnjam, ali postoji neka verovatnoća. Dakle, nije Beograd jedina prestonica koja nema metro. Ima tu još velikana, Tirana, Sarajevo, tako dalje, ali je jedina prestonica jedne evropske države, jedina, koja nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Jedina. Zašto je postrojenje potrebno i kako je do njega došlo? Čuli smo ovde kako to može da se desi, jel oni kažu mi dajemo kredite za postrojenje, to jest dajemo donaciju za postrojenje za preradu otpadnih voda, a onda ako ste mali Perica, vi odete i kažete Evropskoj komisiji, mi nećemo to, mi hoćemo vodu. Ste vi čuli nekad kako se konkuriše za projekte i kako se konkuriše za donacije? I onda dobijete 18 miliona evra vredan projekat i onda neko kaže, ne, to nama ne treba, to je glupost. I to stiže iz stranke koju čine najveći evrofanatici danas. Iz stranke koja je spremna da preda 15% svoje teritorije zarad priče o Evropskoj uniji. Evo, ovo je pomoćnik ministra obrazovanja, dame i gospodo. Pa se pitajte zašto živimo u državi u kojoj živimo. Završite, gospodine Katiću, izvolite. Tako je. I to ću vam objasniti, ali niste vi eksperti za kraduckanje, nego za onako krađu naveliko, jel? Dakle, korupcija jeste isprečavanje da ljudi koji nemaju kvalifikacije dođu na ta mesta. Ja ću spomenuti samo 2 imena i neću se više zadržavati na tome. Bratislav Bata Gašić i Aleksandar Vulin. I tetka iz Kanade. Hvala vam, Bog vam dobro dao.
Hvala.